Anyoni nengare noko kalu, koto manopate ikech Alomar opate lo enarem, nesayau ay alama na epolo noi, neja sengare noko lue gela koto manopate lo kenarem karino teso, noi minister lo chichilo iroti ni Musa Echwero. Poni olimo kinisoda bera bongu no parliament, poni olimo kinisoda bongu alai jo cabinet, tetera anyu ni berebi na soditi wadi kaun soda bere kulepek. Aloto titunga adumna wadi kaun ni polo noi, no se ngese yala maringo wadi ka uno se tunga do anyo to chote tunga be pate lo enarem ngese gogo ko pana erke gogo noi o Uganda do iyata ke gogo aloste ngaren e jasi pate icheda do jasi konye iyaseta nono kara depa so etunga lo teso apota amora taibe oni kulepeki aloto beron da upakinoske de luchelo o Uganda upanos beron ke tunga lo Uganda so arera kwa ne enarem ngesa chepa ke pra domunarai 80 to 90% otoma sewa ne ngaren ekotwa ojayo ni da astampo kotoma kwa piteso koto jonda astampo so yala mangonoi ne jase ngare noko lu alomu tu opate adoka na nwe gelegela okata kui alomute ngare no kapele biong alomute ngare no kuleme e jaso pate iche muria alomute ngare no ko soroti alomute ngare no ko serer alomute ngare no ko kumi alomute ngare no kaibosha nwe pu ai wadika uno party lo National Resistance Movement. So pola yala manoi ano angon e buma kinosi anyo tube upa beronda ke dal iluche tonga lo Uganda. Apolo ne icholong kopate lo kenarem okide no Uganda flight captain Mike Mukula nese ngare no ludero ko Etepegak Apugan arino teso ka Uganda ai moriarit alomun kosode Alomar tomo pate ngon lo kenarem kanoda iso manari keda Apugan aito pola kopna ko Uganda. Wanje pate lo dipida mawa lo mpade swama kede so adi chelo UPC swama kede so oni wanje pate lo itetet lo ko italomuni 2000 la rairo former general round FDC ateka kedo sumunda ida gera teka ngene gera koro lo gera tapunge tengen zuipu enyegisi FDC beti kamia ogenda latigo odongoto okumu lukecha laso kichokupa lukeche appetite itungo litetes lo jasa no alangi ya ne chutoteso munu kere lu ponye kikise FDC lukecha nita na kwa rai the speaker impiri lo alangi roto ma FDC ekera titunga munu nye kikise FDC lo apoto paikisi ateka kidosu boko wanja na chamburiat kede nandala echeras kede do alajo na jana kumbi echeras kede lu ejes leido no kiza besi kede Lord Mayor Upago anoketogo daropa mame sipete ameja wachelasi ekeretian etianga likotesa ikawana no aipuga papuna mame pere jaunesi nyesi bala bedo jasi FDC bon tulay lo to gole li po go lay ka lay lo what is tomata kele ena ibori polo kone kotoni ngesay to pola ko Apugan neside jata rikeda ina peta noda igironita ikanoda le mara ibakor kaneja situnga luko Uganda kaiti deshare kada loda somsinei aloda kwepekwa na erida kiniti tungalu ipu uriati tunga pana uriate pani tunga idwelu ipu oto maite idwelu ipu pani urioni oto makwatat akesa kenya uni oto makwatat erasi idwelu ejasikaru akaisa uni kwa children of NRM urioni idwelu ipu though they form 80% of the population yoni kedi dwe jasi kwa pika tomra kanyape 55% of the population anyanya arate kia alomu patatu kushachi anu atekera inda pakiti anwao nyo panato ni salomo mamsina swamsini na idwe atumona safa ibako corruption service delivery and so on and so forth nguru para kere ajapuga na National Resistance Movement atupakini adumakine ekianwa ain aje kile poli corona aiti dishari bako adumakina atumona aswamsini anwaito lomuni boda baka Paris Development Model Card programs muni aje kini angari kapunu moli
karu okalia dapata ndo baki ndio twani milioni anwa gera ngesa ikeona isubusa ara akori bono kutongesi jesi program ku boy kitapuga sana anwa ngomar atikusomune jasa tuma ara okalia emamea pugani yare pate espera yeke ni Uganda na Pakina ara ina Pakina bala national resistance. Kanuka TV East, Alexander Makei Okori.